Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei po e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Na tutumu no foa e mawhai o na no foa ile sili ele fitu se fulu tangata. Ma le sili ele se fulu isi matai na no foa ilano le fola o le potu whaamasino le whaamasinonga o whanua masua foa I mulinuu. Ile tae ao le songo fua le vaya sonaya so lima o mei lu o lua lima. O le mta upu o le tangia matai o le fiuanga o le visa le imua whaasanga I matai o le fiuanga o whenga. Ile tua oi I saute se sifo o ngā whanua e manatu le vi ele o sa o le tua oi. E sili ele ono se fulu minu te o fola sanga ta I oi tu e lua, a le vi ma le itua whenga, le na sauno ai le sunga maulolo ta vita, ma wha au popo atu fo I ai isi matai, o lo lato nu e langolango. Peta e ile maita watu I fi naunga o whanua matua o ia, e le o se whaato ao o ile whaamasinonga o lea mata upu, ile whaamasinonga o whanua masuafa. E iei le whaai unga o le a whiwa se la wono tolu, ma whaai unga o isi tau sanga muli mai. E o mai lava I le lua o lua tolu. Ai o le toe o ai o le mta upu I tua o I lava ia. Ina ua toe avatu le fio anga o le visa le imoa. I le whaamasinonga whaasanga lava I a whenga. O le fionga I le sui pristene a whamsanga mai ko sona lole na ngafa ma le mta upu. A fio anga o ta ua ilunga. Peta e to tono le potu whaamsino na mai ta wina. Le to atele atu le tapua I ngā le visa le imoa. I le lanu tasia o lo latou au langolango, I le la e o le ofutino pai. Ai na I loa ngō fie lava le tapua inga a whenga, I le ofutino lanu ese, ma le fusiua. Ua tolo I le aso lulu le vai aso fau, e laua I le whai unga le sui pristene, o le whaamsinonga o whanua masuafa le mta upulea le fionga a afamasanga. Inisi o tā la mai le 5 sultasi tu malo palota, o le whaatulanganga o iei nei Samoa, o le valu o nai tu malo, wa momoli ane ai sui ta maita I whaaulioli. Mo le palo ta tele le tunu o ta pena, mo le lua o lua ono. Il polkalame o le fofola le fala le vaeng wha upawhai le fas, na sauno ailo na taita I fono le sunga la aulion mali e topula tai vau. O tofu lava I tu malo, whaipule o le HRPP o iei nei, ma le sui whaaulioli wa momoli ane I le whaatuatua I le atua Samoa o tasi. O le tūlanga fo ile nā I tu malo e ono, e ana whaipule lea ua whaatetea ese ma le fas, ua mai a whaato ai atu fo I whina ngalo matai o nai tu malo, o lo ofia tau vai le palo ta tele. Se furu valu no foa lai le chapipi, wa tofu ma sui o le fast. E sa auto sisila I ai le vai aso le ente atu nei. Le ua mai le sui o vai maunga momua. Ia le ua o mai o le vai aso fau ta pena mai ai ale pata. Ia o le ua taunu mai le sui o vai singano lua. Sa fotu, le taunu mai. O le taimi, o le fa solo mai lava. O se furu valu umanai le chapipi, wa umana o mai sui. Ba le umato ta pena paua le mato ta penanga o le fa malama I ta pena pepa sa fai. Ta pena montanga. Ave tangata ele stala. Peita I oitu malo e ivo, isi minista o kabineta le fas o iei nei, o lo tu maulava le ave ai, ma whaipule le stala o le fas, vanga nā le to ono, o solo ia le ave ai ma tō tino le fas, mai ua mai a foi o na longo le fofonga fetalai o le maota I le nala sanga. I whamaninonga a le teitai fono le fas, o le whaipule wa whaatea ma se vaenga wha upu whai, wa lea nga wa ai foi o na toi avea, ma whaipule o le nā vaenga wha upu whai. Mai o lo o tali ai se tali le fonga fetalai I le tūlanga o iei whaipule to ono, o tā uailunga e ao fi ai ma le fionga le pāle mia, o le sui pāle mia mai se minista si nia e to o whao kāpeneta. O le se fulua I le nei o aso talo no tātou whaatali I le whaipule le tūmaloa analo fi numeratasi. Le fionga whensola itu si upu tuinga mala. E tali mai ai na o tātou whasilingia I le sa onga tonu lava, o le 5 fulua feta la o se vai ngā tūpelo nei tūmalo, o le poloketi miliona, o moli mawina sa teu le utos po le Unit Trust of Samoa, ai wato e tala I tua. Peta I o ta ue le Radio Samoa le vane whaalawa I tele ai o se finangalo tustusia o le whaipule. Ai le I o mai se nā finangalo tustusia I lo tātou ofisa.
E ui ina sa tātou sota i atu i ai, i le whaipule le se fulu a sota luai mai a tali mai, se i umalavalo na pisi. Ai olo li potia le radio Samoa le tua i o le whaipule ma le ofisa sili o le ofisa tu tono le fono whaavae. I le 5 fetala sa teu whaafai le utos. Ona watala ai whaatupe ai nisi o polkala me o le atinae, ai o le whaai unga o le tausanga e ta tauna talai tua. I le lipoti lava leo o ta wai na whaali e le whaipule, sa o lātou sa ili mua sa finangalo le minista ma le komiti whaafoe o le ploketi, ma whaailoa ane ai ma whai o na tala 5 ona ua tua yatu vai ngā tupe o le ploketi e te tongi e tangata whai ngā ruenga ma whaatupe ai a launi o sui o le komiti o le fono whaavae. Ua whaamawina ele nei vai aso le whaalawi lua o le sao le Yasaki Kisuna Foundation mo Samoa. Peona mo le mawina ai le aso lua, le aso ono o me o le aso le tau awalo i atu ai. O le taamale vene se fulu whānu fua mo le Society Whaasao o Samoa. Le Samoa Conservation Society, so tanga i ai le sunga James Atherton. O le sauninga pupu na whai le vai 5 Botanical Garden le VBG, malangolongo ina mtanga luengo le siusi umanga. Whaaftai ai e Mr. Atherton o le Society Whaasao o Samoa, le Yasaki Kisuna Foundation mo le taamale. Le awhaatino ai ngā ruenga tau sisi o manga, e pei o le Conservation Survey. Ma polkalama whaalau i loa i le lautele. Ai o le whaafai i fo an whaatino polkalame mo le pui ngā sisi o manga i ngā lue whaatasi ai ma le tunu u. Pei tai, u whaamawina foi, o le aso fitu o me, le aso atai au le aso lulu, e alo i ai whaailonga skolsipi wa saunia fo ele Yasaki Kisuna. Mo le to se fulu o ilato wa onga le USB ala fua le University of Pacifica. E au fiai Jennifer Salonga a Pelu Alisi, on a Bachelor of Law, Geraldine Carita Aumua, Bachelor of Law, Sofeni Joseph Lawan, o le Bachelor of Law, Stanley Elisara Leavai, o le Bachelor of Law, Rosemary Alvai Demi Le Satele, with Bachelor of Law, Cordelia Narayan, o le Bachelor of Law, Neta Penny with Bachelor of Education, Amaya Sotasi Sayuli, Bachelor of Law, Tanielu Fiangai Maleata Sara with a Bachelor of Law, Masilipa Welese, Bachelor of Law. Mabatuaile Famanuia, Alefionga Totole Ava Dr. Fanafi A. Onole Tangaloa, the Samoa Campus Director of the University of the South Pacific. Ai Ole Famanuia Maile Suyo Yapani Chaikai Samoa, Yumiko Asakuma. Male whaamanuia le ampasa o Japani Samoa, Ryotaro Suzuki. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ili nei fo i tūla, mana tamua.